اینجا شهر خوجند است. یکی از راه‌های مرکزی میباشد. در این منطقه کوچه آزادی و شورا جایگیر است که باشندگانش از افلاسی‌های زیاد و پرتوها در قد کوچه‌ها نگرانی می‌کنند. آنها میگویند همه روزه وضع سانیتری این محل‌ها از حساب سری وقت در وقت معین نپرتافتن پرتو و نگرفتن آن نگران کننده باقی میماند. بیگانی میبرویم سحر میبرویم همینجا موسر. من رحمت همین آوا همین قدر همینجا با کدام بسر کدام با آورده موسر منی پاتون. آباد کدام درخت شنونده من همون دیداستیم با همین خلاق احوال. هم را نمیدونیم چیکار کردن دکتر. کی ها موسر میپرتاد؟ هر کجا همون طرفو میبیاد، همون طرفوی چقرک، طرفوی من این کوچه‌ای و پانفیل فهمی ها. خب فهمم. اینها بچهای مایده می کلونسال. کلونسالوی هم میبیان. همین نیمی شبانه، دوی شب، سه شب آورده پرتفته میروند. بعدی موسر رو برفتنشون با میبیان. همین هر روز همین کار. افلاسی کوچه مذکور از حساب پرتوهای باشندگان این منطقه به حساب می رود، زیرا هر روز آنها پرتوها را به خلطه پلی اتیلنی می گیرند و به قد کوچه گذاشته می روند. این عمل از جانب هم شخصان کلانسال و هم خردسال و مشاهده می رسد. حاضر شرایط با این هوای خودش وایرون با نفس کشید این موسر و یشبه ما حکومت بیام رفتگی و محالوی هم رفتگی نتونستیم. من ساعتی 7 به حاضر روزا کوته 7 به میبیاد موسر ماشین موسر همی 2 بار سیگنال میتیاد. از زمستان همه دور خوننده میشدگی میبرورد. خواهی ما موسر ماشین موسر میبیاد 2 هفته و 1 بار میپتایم برواده. من همی 2 ماه هایم براده میپتاد. این کوچه آزادی پانفیلوف ماکسیم گورکی منم طرفا. اگر همون کوچه ها ماشین بیاد وقتش با همین کار نمیشد. دلبرخان ترسون و در همین کوچه تالار حسن خود را دارد و این بی‌سر و سامانی ها را هم به ذمه ساکنان و هم به اداره پرتوکشانی بار میکند، زیرا چندی از باشندگان محله همه روز پرتو را به قد کوچه گذاشته حسن آن را کاسته میسازند. تقریبا 10 سال باز ما همینجا زندگی میکنیم، همینجا فعالیت میکنم. از آمدگی روزا من همینجا وای میکنم که چی هر روز میبیاد موسر وایش ماشینش هر روز میبیاد، هیچ وای نیست، لیکن ابریزیلون وقت نمیبیاد. چند مرتبه زنگ میزنم میگم اینجا موسر بسیار شدگی بیایتون، وقتی معین نیست. نپریمر وقتی سیوزنده даври союзанда да мисол мо одамои даври союз ба калон шудагӣ определённый вақт мо сигнал дода мошини партовкашон меомад ҳама бароварда мепартофт. инҷо ихир не хоҳад соати 8 мебиёд, нахоҳад соати 10 мебиёд, хоҳад соати 9 мебиёд. аз житилоям вай не мебурону мусорошона инҷо мондаам мегиранд. партови мусор мебиёд, аввал мусорро разбор мекунад, баклашкиша мегирад ва салфанаша мегирад вайша мегирад. ман шахсияти ягон кас ба расидани нестам, ҳама зиндагӣ дорад, лекин ҳар як партов мекашондагӣ мошина ҳамеқа вақташа ҳамеқа чизоро кашонад, конечно успед намекунад. биёяд соати саат ба вақти 10 божи ҳама хоб, ҳеҷ кас берун баромадан намехоҳад. ҳамин доми 9 этажа например соати 8-9 уже торик, ҳеҷ кас берун намехоҳад баромадан. уже соати 4 божи мусорошона пур карда мемонанд ҳамин ҷоя. антисанитари нашод ҳамин. вай агар ҳамин муҳалла ҳар рӯз мисол определённый вақт ба мошин омада гирифта равад партов баша, ҳамаҳоям гирон намебиён мусорошона. хай халқ баям ҳозир виновато, лекин основной ман фикр мекунам ки идораи партовкашон вақти муайян намеомдагиш ба ҳамихер муаммо шудааст. در همین حال از کارخانه واحد خدمترسانی نقلیات سنتری شهر خوجند میگویند که این دو محله نسبت پرداخت حق خدمترسانی پرتو قرضدار میباشند، ولی نوبسته به این هر هفته روز چهارشنبه از ساعت 9 تا 12 روز نقلیات مخصوص آمده پرتوها را از قد کوچه میگیرند. این در حالی است که کوچه آزادی که 955 اهالی دارد 102,000 سامانی و کوچه شورا که در آنجا نزدیک 900 عائله زندگی میکنند از اداره پرتوکشانی شهر خوجند 120,000 سامانی قرضدار میباشند. ساعتی که گرافیک هست همه جا میدانند هفته مثال روز چهارشنبه از ساعت 9 تا ساعت 12 هم ماشین میاد. یگان کس همونجور وابسته کنه من کارنده بودم، من برفتگی بودم، من چینده بودم، حالتایی که میشد که این بسیار همیخده ماشین گرفته میگیرید وارد بینی که کوچه با افلاس موسیقی من خانه برام نمیدارم فلان جا براده میمانم نه اومد همیخه یادگار نفهمی بسیار شده است.
ҳаққи хизматрасонӣ мисол ҳамин корхона тасдиқшудагӣ аз тарафи антимонополия қарзҳояшон бисёр ҳа омадагир хайр хуб мегирем пардохт кунам. ман ҳамин ҳолатое ки гуфтем ки як бор дуни ҳамин мусир бешинанд як рӯз ду рӯз сад натем ябо бенад мана масъалае ки хизматрасонӣ мешавад барқа сари вақт месупуранд оба сари вақт месупуранд монда дигар гуфти рӯзҳо ки ричаг нест ягон бай нест монда ки рафта ваҳои дорем омадӣ мегирӣ пулата мегирӣ не ин аз ҳама чизи муҳим ҷамъшавии партова эпидемия аз ҳамин ҳолат сар мешавад тамоми касалиҳое ки мешавад аз тарафи нагирифтани мусир мо ҳамон баям нигоҳ накарда рафта хизматрасонӣ карда сари вақт партоваи burada истодем. Директори генералии корхонаи воҳиди давлатии коммуналии нақлиёти сентарии шаҳри Хуҷанд Даврон Шокиров иброз медорад ки сокинони кӯчаҳои Озодӣ ва Широ мебояд аз соати 9 то 12 рӯзи чоршанбе партовҳои худро сари вақт бароранд, зеро нақлиёт дар ин фурсат аз кӯчаи онҳо мегузарад. Аммо партовҳои парешонӣ назди биноҳои баландошёнаро ки бошандагон ба қуттии махсус не балки ба қади кӯчаву хиёбонҳои шаҳр мегузоранд ин бемасъулиятӣ аст. ин кор аз паст будани маданияти шаҳрвандӣ дарак медиҳад. дар ҳамин ҳол аз сарёсати ободонии шаҳри Хуҷанд мегӯянд ки озода нигоҳ доштани назди биноҳои баландошёна ё худ манзилҳои истиқоматӣ вазифаи онҳо нест. бояд сокинон ва бошандагони шаҳри Хуҷанд гирду атрофи манзили истиқоматии худро ҳамарӯза аз ифлосиҳо нигоҳ дошта барои беҳтар намудани ҳолатҳои санитарӣ корбарӣ намоянд. вале ин ифлосӣ дар назди биноҳои баландошёна ҳам дар соҳили рост ва ҳам дар соҳили чапи шаҳри Хуҷанд ба мушоҳида мерасад ки боиси нигаронӣ аст. имрӯзҳо дар вақти зарурӣ мо бо намуди ҳашар тақсим карда додагӣ ҳамон кӯчаҳои тоза мекунанд. асосан пойроҳа ва кӯчаҳои калони шаҳр дар дӯши рӯбандагони қитъаи ободонӣ мебошад. корхонаи воҳиди давлатӣ истифодаи манзили соҳили рост ва чап ҳузур доранд ва дар тавозуне ки биноҳои баландошона дар дӯши ин корхонаҳо мебошад албатта рӯбандаҳо дар ин корхонаҳо ҳастанд ва назди биноҳое ки ба мо тааллуқ дорад тоза мекунанд кӯчаҳои тоза мекунанд ва чӣ хеле ки гӯем ҳозир чандта биноҳо зиёда аз 50% биноҳои баландошона хусусӣ ва кооператив шудагӣ ва ҳо бояд худошон нигоҳибин кунанд ва тоза кунанд. фақат як чиз аз шаҳрвандони шаҳри Хуҷанд эҳтиромона хоҳиш мекардам ки барои тозагӣ риоя кунанд, бетараф набошанд. ҳамин дар назди ҳамин ҷоҳое ки махсус шудагӣ ва партов мепартоянд бачаҳои хурд мепартоянд барои дуни яшук намепартону ҳам поима парофта мебуранд. ҳама ина ҳар як мошин истода гирифтанаш хай барои ҳамин автобази ҳамин нақлиёти санитариям ҳар якти коргараш ки физически успед намекунад. ин ба ёрдам карда ҳама мо якҷоя шуда шаҳрмо тоза кунем беҳтар мешавад. дар шаҳри Хуҷанд 260 нафар рӯбандагон ҳамарӯза баҳри обод ва тоза нигоҳ доштани роҳҳои марказии Хуҷанд ки беш аз 70%-ро ташкил медиҳад корбарӣ мекунанд. аммо беш аз 50% биноҳои баландошёна хусусӣ ва кооперативӣ шудааст ки сарёсати ободонӣ барои ободии он чандон дахолат карда наметавонад. масъала боз нокушода мемонад. ҳаққи хизматрасониро ба идораи партовкашонӣ на ҳама медиҳанд. бар замми ин сокинон ҳар ҷое хоҳанд партовро мепартоянд. ин дар ҳолест ки вазъи хуб набудани санитарӣ ва бемориҳои сироятӣ маҳз аз ифлосиҳо сарчашма мегирад. бинобар ин аз сокинон қатъиян хоҳиш карда мешавад партовҳои худро дар соати муайян ба атрофи бино не балки ба даруни қуттиҳои махсусӣ партов гузоранд. гузориши Мафнӯшкурова Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.